Minister Muveani wa Mathau, Ikundi na Mivae Kauntini ya Masaku Kilonzo Niwaumbula Kana Utalo Munene wa Andu ala Mekalaa na Mamutha me Mwanya Kauntini Ndwithiitwe Uivika Maovisini Maundu Mivae na Ikundi Kukwata Utethyo Aiweta Syana Mbingi Syithitwe Ikwamite Misyini ainene achathini cha gutania matambia ala makunitwe kutetea Andu ala Mekalaa na Mamutha me Mwanya Kauntini ya Masaku Kilonzo Niwaumya wetano kwa asiai mabike Maovisini na kuandikithia Syana ile si Mamutha me Mwanya ni Kana ikwate Utethyo. Daniel Mwangala na ilipoti kwa Withian. Minister Muveani wa Maundu Mivae Mathau amwika undu mwana Ikundi Kauntini ya Masaku Kilonzo na itinawaumba na mwana wa kutania matambio ala makunitwe kutetea Andu ala Mekalaa na Mamutha me Mwanya Kana World Disability Day niwaelesekana nundu wa kuthilicha muno kuona utalo munini wa Andu asu Mekalaa na Mamutha me Mwanya Maivika Maovisini na kuosa Utethyo wa ilovia ila syithitwe ni serikali ya kaunti ya Masaku. Kine kila cha maana ni ngwenda PWDs moene kula mai meyumilie matono tumia mbesa ila gavana kunengane na maundu ala meku matono matethya. Kwa mfano mwako unathelile gavana ni wanenganite milioni 800 cia basari Syana ile iteto na kuya masukulu na si milioni 800 ile syatumikie ni PWDs no ngili maana muonza ninamea ni mongelange kumanda mbesa ina mayuka mwako gavana nunenganite milioni ya naimwe na miongweli sia chamo sia yengi mbesa isu sia osiomethya Syana na ningwenda meyumie patoneka matumie mbesa isu imatethisi nikenda ibinda yukite tani waziri wa department isu nitheni na vina wa ya governor mbesa hii sia basari tose kiwango fulani tiyote kichukeni cha chao ni cha PWDs lakini dikuna kiuma teyumite moene mambe tumembesa siba besa isikuni ngoma kule patoneka meyumi matombe mbesa na kejerita mutizina nena itinowacha thiki ni wande ya na ukuli serikali na kwisila Muveani wa uiti iki thikana isuzo kuata mauta kwa Andu ala methe wana thina wa kikonde ni etha ila isi nundu waingi manama ya masivitalini na makaya maiso kuata mauta asu onde twitania muthenya wa alemavu kwa nduniane na twitania muthenya usu twikulia county government na national government mauta mulemavu la withano ulemavu wa kikonde methi wo both throughout the year no ndo mtu alemavu maenda akusiokia mauta asu makethia matevo na ingi process ya kosa mauta asu ni tulasi alemavu asu muno kosa mauta asu masivitalini nondo witha uyende ka ukena kasuva kala ka mauta lona aminie nikana unewe mautange na kindu chucha ilolaizishwa na kwitha na data ukethia na ikosa mauta na ni mathela ngatumana no ninewe nundu sibitali be data ikona ni ino sa mauta asu ukethia ndio ni ndio tinda ikuita kasoba kau nikananga newe mautange na rakana ke sukulu kayo ni duma sukulu nikana muse yusu ya newe mauta wengi ndakule vethi wanaweana nunthini wa waiwa mawia na miao Andu ala Mekalaa na Mamutha me Mwanya ni maendete itha maikwata mawia indi utalo munini wo no wi mawia ni serikali ni cia county kila kingi tukulia ni procurement opportunities cia mawia procurement opportunities cia mawia ala manenga na wani county government twaleza na 10% yitu ya alemavu tuna tender procurement opportunities isu cia 10% nikanona itu tuiwe to part and parcel of the county government nikana mulemavu akwata tendesu eyukilia na yukilia family yake na isombe thio family yake ta mundu longe pia tuna miao yaite 5% ya Andu ala mekwandikwa in the county government mianesu yonthe yailone walemavu na nikana twithe na equal opportunities ya mawia alemavu maikiwela miana yo ya 5%. Daniel Mwangila, Mutungo TV, kwa isangione ya kumbani ya NND ya Machako Social, Kauntini ya Masaku.